هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. О, тумо прал, сумисни ако бор, вредност исико Allah subhanahu wa ta'ala акия дуния. I'lamu, козом вредини ко Allah? أنما الحياة الدنيا لعب. Таро паре, таро кера, таро ворда, нина вредини ко Allah. يك باك. أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Sa hamdi, sa i zahvale pripadine Allahese, sujtano jeki. Zore se vodona ne. Jedino visilo hakko u pravu jek džinijek insani lese ibadeti te kero. O yaratingamen, yaratingay puv, o nebiya mi hava. Hem sasu dikay, hem sasuna dikay, hem sasu cene, hem sasuna cene. Lese keraya hamdi, hem zahvala, so yaratingamen. So kergamen muslimaniye. Su dingamen civdipe, msastipe, msastu sjemen, Allah se hamdi kere. Lesa da je oprost za mari günahije, hem spas ta Rasulullah šipe Allah se ratingja. Ka su Allah i putini ko pravu drumu, znači ko hidajeti tačno dva insani tano ko hidajeti. Ka su Allah dozvolini dva insani, a dva džini te vol ko doraleti, znači ko krivo drumu, niko ne šitani li ko pravu drumu. Hem slučajno kad Allah subhanahu wa ta'ala vodona ne, hem kaj bičaga Muhammede sallallahu alaihi wa sallam sar svetlo mingetevo. Sar navigacija su i kalimen taru zulumeti ila nur. Tari tumina ko svetlo. Taru bi džandipe ko džandipe, tarik lošno hali, lošno životu, lošna situacija, ke pošižu situacija, pošižu hali, pošižu životu, ako ju keramen ko dujbukja o Kur'ani hem u sunneti. Ako ju keramen ko Kur'ani je čisto Allah sro lafi hem ko sunneti pegamberi sro tradicionja tela kera praksa tega njamen hem ko ovako pravu drumu hem nikada ne te ovako krivo drumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa je panenge penenge. Alhamdulillah dikavamo dobro mašallah svako puti bajrova. Dikava bute pralen su prvi put ja vi dikavali na kate suale. Ovim sasti sualen Allah tu mingi škaripe mangla su dozvoljatu mingi te ovim gostu na amenda kana amende ko mora društvo nego tu inen goste ko Allah se rokere. Znači mene kana suale na kate inen Allah se gosti te janina dava. Na samo dava na družinetu men samo amensa nego i sve kad isto jek društvo su amene dikaje ali on dikena amen. Kasa kera Allah? Tar meleki. U meleki je rodena ko celu svetoki pub, a sa ko bešivi. Rodena prala pejna, nasu kedin gepe ko bijava, nasu kedin gepe ko Roma balija, ko partija na žnaso, nego alhamdulillah rodena sa ko bešivi. Su kedena pe Roma, ko devlesu roker, džamija, da bi te šnene Allah se lafi. Pegamberi se lafi. Asavko bešivo u melekija u krujnena, kerina lan suđiko oblakje. Hem kasava kerina kajmena katine, mo Allah janela neškar kajmena katine inam lesu rahatiri akate ala. Allah sava kerina. Amena raklamek bešive, o ti si nardo spomenena tut ya Allah. Taro pegamberi Muhammed kerina rafi ya Allah. O Allah kava kiri, soro dene Allah nardo, hem Allah janela. Samo te oven Allah melek je dokaz ko jom al-qiyama ko sunu dive. Vakine ya Rabbi rodena spas hem zaštitaro jehennemi tarijak. Kabučelen da li dikleo nijak o jehennemi ka vakine na dikle ya Rabbi. Onda kadavlen zaštite spas. Pa onda sto rodena melek je ka vakine rodena o dženneti ya Rabbi. Ka vakine Allah dikle li on o dženneti. Melek je ka vakine na dikle ya Rabbi. Kadavlen o dženneti. Ali vakina, ja Rabbi, o te i nek manuša su ali samo te poznajnem pe averenca, te bešen, te han te pijen,
налита не закава нијети намера да бите сикловен нешто, само ален за друштво, за бешибе. Сути кера холинса? Окриол, хем оленге да сака простина. Хем оленге да одженети када. Ако сна не намера ненгира катете авен те бешете сикловен нешто на само ален некој викингален авен и сирома бешена заедно. Па ке ти сирома ај друштво, романо друштво кава. Шајни намера лесе јадија о нијети. Ама ту суалан му права дали нијете намераја, Ола чак туки када одженети иншалла. Ола тука заштитини торо джехеннеми. Хем ко простини туки те грешки. Значи, джанен аква беши без обешаја, ака те свако неделя, кој дженува, кој не дженува, ме свако неделя иншалла ке дајме ко шово сати, кија джамија, бојрум авен, анен тумаре пралем пейнен, како тетке, цело фамилија ако магена анелен, да би корисно сајнингете ово. И елхамдулилlah суалена кате. Авдиве иншалла манглумине те кирав дерси, таро офтото хадис, таро осаранда хадиси. Али ми пен Аллах те вола радосно волаја, дингјама насихати. Значи не насихати, кој ше това ке? Ха? Савет, браво. Пошто нова година, авдиве 5. сојна 5. 6. 5. јануар. И дингјама савет те кирав лафи таро оцили о важност таро време, вам оцили инсане сорат. Са оцили требала те овеле ко живот, уопште. Пошто не во берш, значи не во шанса аминге, адреса как е Аллафи. Али прете почминав, иншалла ка почминав Аллах се лафенца, со селата не најшуже, најлезети лафија това кира, а дали да би амаро срцето го спремно и после иншалла ка почминав дерсе. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أودري إن شاء الله كيكري الله في طرق بريمة هم بريدنس طرق بريمة هم الله بكيري كيك سورة شو تريد سورة كقرآني سبكيني في العصر هم هذه سورة 3 آياتها ترى ناي قرات کا سورة كقرآني أما ترى ناي يكو سورة ناي قرات کو أما ناي يكو كي هذه سورة إمام الشافعي بكيري تقول إن سما هذه سورة العصر وبيابيمي ترى الله يامينجي بدوستا كولا مينجي سما هذه سورة 3 آياتها تقول إن بيشهادة كو پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم هم نشتو أبد أدوين دوستا كولا مينجي بكيري سوسي أدبور вредност هذه سورة يسير أدبور ياكو значение си ки هذه سورة والله почему هذه سورة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Кратко не десура. Allah vakiri hala sabio pro vreme. Или про аср намази. И си дуи лафе ко тефсири. Allah vakiri валя аср. Кад vakiri Allah hala sabio про нешто, да ги не два опасно морато. Када мора господари hala sabio про нешто, а да морате значини баро нешто. Емиси историјата ро ек арапи бедуини со ки пустина живиња, ко пегамбер со време, ки шуњадава, па ке ја кој холя ке маре господаре, да би Аллах те вакери те халал совриу про време. Значи, некој мора те холя ке маре господаре. Нешто со керге, му Аллах вакери, валя аср. Значи, соври ко време или ко аср намази, ко икинди намази, па опладни намази. После Аллах вакери, иннел инсане лафи хуср. Тачно сао инсанија. Сој ленца фи хуср. Со значи ни фи хуср? Ха? Губите? Svi su na gubici. Na gubice. Uništime. Čega se uništime? Uništime kao ben. Ili tani uništime. Sao insanija. Subhanallah. Kad Allah hala suli pro nešto. Ko voda dva hovajbe? Nikad. A dva tačno agar. Ama Allah vakiri illa. Osim. A kana vena štarbuka. Ako amin sar insanija kada Allah štarbuka. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Na ne te uništime. Ali mopra. Mi pen. Ako nakirgana kala štarbuka. Taga nitijane o Allahi vakirga uništimo kove. Emo Allah kad vakirga dva tačno agar da kove. Prvo sojadova. Allah vakiri illa alladhina amanu. Osim adala so verujnena. Amanu, Allah tar Allah fi iman. Iman znači vera. Osim adala su isilim vera kad te andreko srce. Su isilim vera, su verujnena ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem so Allah šov šartje taru imani, koji še tva kirimagi? Ustubija taru imani, i si šov. Ko Allah, odujto? Ko melekije? Ko kitabije? Ko knjige?
Ko pejgamberija su nudive. Znači sarva kereo dole se qadr, znači sudbina, kada šov bukja. Prvo morate vrina ko Allah subhanahu wa ta'ala. Morate vrina akava sveto su dikaje, akija natura su dikaje, o nebija su dikaje, o kam i mesečina, od zvezde, tako dalje. Sa su sidin do ko kirgi akava. Ko kuri radva disingjape. Sa su vakire ne seve nardo. Akva sa ko kuri pesa iklilo. Chache. Te mugava kate ye kasha kate. Kiya soba. Paul kurku ava dikava, akava olo astali be. Kuri pestar kavir ne liad wala fi. Ko akva divno. Sa shekva kash ko kuri pestar te vo astali stolica. Asar shay o kam su dikenale. 1 milimetar popašete vojnik ko akva svetu saka tabluga kate. Podur te volu kam taro akva svetu saka ti šudrokaču. Milimetar, perfektno i direkcija. Taro kam džekate. Subhanallah. Šele pat kukuri pestara gerte ovo. Nešto perfektno planirimo. Mora da dik devil te kira da. Ek sila, ek kuvveti, ek snaga, ek moć. A dali bi kinale Allah. Adva devil amen sva kira saruma devil o Allah. Hem sarva Allah niko inane. Znači morate vrine ko Allah subhanahu wa ta'ala ki dike sa akava dokaz je tuke dosta dinde. Dokaz je bud da bi insanite razumini te halul kaj si devil. Hem adva devil Allah. Prvo. Duito o meleketi. Morate vrina sar muslimane kaj si meleke. Allah yaratinga stvorene vikini pe meleke. Kerdita svetlo. Sar Allahu alem. Allah neška džena. Mena džena je sar. Ali morate vrina kaj si meleke. Allah yaratinga razna melekon. Razna funkcija si. Pala dva morate vrina kaj Allah dinga knjige. Knjige znači delikane knjige. Sar Kur'ani. Akava Kur'ani na ne Muhammed Esre Lafija. Sad smo grena o Nemci ili Aver Nardo. Nego o autori tarakva kitab je Allah subhanahu wa ta'ala. Delikano kitab je Kur'ani. O Injili i Biblija so o Isa alayhi salam. O Allah lese dinga delikano lafi, delikano kitabi. Morate vrina san muslimani isto kada. U Taura kitabi so dinga o Allah Musa se. O pejgamberi taru Yahudiya. Sağlı ko Yahudi ama isto peygamberi amengi datan. Amen vrina kaj Allah knjige, delikane knjige ini. O Zaburi, sağlı dinga Asu Davud alayhi salam. Hem İbrahim aleyhisselam isto ne save lilate penaysile. Suhufi İbrahim'e. Allah bakir ki surat al-A'la. Amen bürüne ki Allah devlikane knjigeyni. Por ke taro Allah insanese, nardongi. Da bi te čitinenle hem te sikavi nardongi o pravo drumu. Te objasninge soy šukar lenge, soy lošno lenge. A ves dindo halal i haram. Halal tu ke mokfa mi pen šukar. Do zanimo te keredva, te hadva, te pijedva, tako dalje. Haram tu ke mokfa, sa se tu ke šteta. Mangeli tu ke ne sa obuke su tu ke ane na šteta. Pa najnan glupavo mokfa mi pen. Tu ne kere nešto, so ane tu ke šteta. Še pušinja mokfa. Aki pak da so bišine o te, Rauchen kann tödlich sein, ehrlich. Ko nemačka, Cigara šeti mu dari tu. A tu palim thare tu ki, ek pali. Hem da tu mi yalla džabe adava, nego dea pare za adava. Za meri be, spremno i na te platinemo pravni pen. Da li tu razmisli ne šukar? Tu kiriat ki šteta svako djeve. Če je svako sati. Tu ne zdrži ne, svako sati, še je svako ekvašo sati, svako 10 minutija, thare tu ki. Kiriat ki šteta korkuri tu ki. Hem Allah tu ki cenala soyut ki šukar, soyut ki lošno. A da li se dinde halali harami? Ne Allah te zadini tu te vakera. Nego Allah po šukar amenda cenala soy insane se šukar. Hem soy insane se lošno. A da li se ko kitapija, Allah se delikane knjige, hem posledno kitapio Kur'ani. Hem adva čilo minge sar važnost. Znači akavatjano važno. A mi vrine koja vera ki kitapja, ki Biblija, ki Taura, hem ko Zabur, ali açilo minge akavasar aktuelni poruka Allah se. A gerte vakera. Aktuelno kitap i devlikano kitap i somora amen pala dva te pira.
Na ne amende avdive palo saulo Kur'ani, na ne više din dote pira pali Biblija, na ne više din dote pira palo Taurati, nego amengi din dote pira palo Kur'ani. A dvatano posledno update, agar te halova. Palo leste dva kitabi na vola više ave kitabi. O štarto ko pegamberi, o rusulihi. Znači Allah biringata bilo stvorene insanija u najšukari insanin. Su inili najšužo edepi, najšužo karakteri, najšužo ponašajbe, najšukar duša, srce inelen, o Allah olen biringya. Sar peygamberi. Hem olengi biçagya Meleku Cibril. Su Meleku Cibril leseri funksiyatani te anel objav. Taro Allahi adalena insaningi. Hem ine insani primero Musa, o Musa taro peygamberi su najviše spomimo po Kur'ani. Subhanallah. Najviše Allah kirala lesta lafi. O Musa aleyhisselam šungya Allah'e soru glasu. Zamislim. Allah direktno le Allah fikega subhanallah. Boro ponosa da. Hem ovi nele dosta iskušenje ko piro životu. Pire plemea da. Azmana ine paro pleme tavakera. Ko lesero so ofso lesero i porka su Allah dingjale olengete anel. Znači, amin birinaje da sara muslimanija ko Musa aleyhisselam. Yahudiyengro peygamberi ali amenda vakera olestar muslimanine. Susine muslimani sarşete vakera muslimani. Abedva Yahudiye. Sarşete vakera muslimanine. Muslimani mufra značini. Avlatro arabsko lafi esleme. Jek muslimani dela piskros za islam. Mukeatu skros. Te devlese, te gospodarese. Su značenja da? Sa Allah su vakeri šungyan hem kereja da. Kandeja te gospodare. A dali se vakera musliman? Su pandova pe devleja zajedno. Hem kerila sa Allah su vakeri lese. Hem ti dope skros od lesa su Allah zabraningjale lese. A dali se vakera muslimani. I ne o Musa agar, i ne agar. Tega ne muslimani. I ne o Isa agar, i ne agar. Muslimani. I ne o Davut aleyhisselam agar, i ne agar. Sa o peygamberi agar i ne. Sa o peygamberi kan şungi Allah se lafi hem kergiya da Allah su vakeri galengi. Hem nasıl modva? Oni ne sebebi za hidayet ya verengi. Oni ne sebebi za uputa razno ne manushingi. Hem o Allah bilingya olen hem dingalengi poruki. Biçagane ko plemiya te objasninge kojo Allah subhanahu wa ta'ala. Kojo gospodari lengoro. Soju dženeti, soju džehennemi. So si živnena kad te otumen insanija. So trebala te kirem ko tomaro životu. Svako dive hem rat. Nasamo te kirem buti čave pare te keden, vorda te kinen, kerate vazden, biava te keren. Adele se li amen živnena kad te. Te hati pije sumange. Duna živne sari hayvaniya kad te. Sar životini mopra. Duna insani posebno stvorene. O hayvani, o životini kirala somangila svako dive. Ali tu si to odgovornost prema to gospodari. Tu si to slobodna volja. Oda dinga tu je slobodna volja. En tu si to adresa odgovornost. Kad kamere kad netko tu gospodari, oda kapučeo to sokirgantu. Dingum to slobodna volja sokirgan dale. Dali pirgan pala mera lafya dali na. Dali kan dingane Allah se lafya dali şeytane seriş. O vesvese lesero. Hem to nefsi, to strast. Taskan adava ili adava. Znači amen sali muslimani morate vidjeti ako Allah štar pegamberi, ako Allah pegamberi ako štarto, stubi imanesu. O panšto sudnu dive. Amen sali muslimani verjunaja, kad amen kad kamera pale kao vas dime. Allah palo taru grobje, ka vas dela amen pale dživde. Hem kao vodek sudnu dive oti. Usudio Allah subhanahu wa ta'ala kao. Tu kao to duj kitabi. एक किताबी शुक्रे देलेंसा, एक किताबी आवेर लोशने देलेंसा. Sova kergyan mopral mi pen, so kergyan mopral mi pen sa pishimo, sa. Allah dui melekija, so ilestiri lengeri funkcija ti pishne ti redelija, on ništa na visrena. Sa šunena, hem sa pishinena. Lenda naštite te naši. Te garave lenda našti ništa. Sa so kergyan mopral mi pen kotiro životo pishimoj.
adava sudno dive. Tu a čovjek anglo Allah subhanahu wa ta'ala. Ole se ne trebala svedokije. Ole se ne trebala dui kitapje. Nego Allah dui kitapje protiv tuke kove. Ele adva je kitap i tankira. Protiv tuke, mu aver kitap i spas tuke kove. O kitap i shukare delenca spas kove tuke. Ako pergyan le shukare delenca. Ali ako pergyan o aver kitapi loštone delenca, kove tar Allah insani Allah subha kirgya. Unuštime kove. Ma ova germi per mupra. Per Allah dui kitap ya adava kitapi shukare delenca perle. Adava loštone delenca mukle čučo. Kozom šajte mukile čučo mukle čučo. Ket kirgyan da एक लोशनो देव एक हरामी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कवर हदीसी इत्तकुल्लाह हैथुमा कुंत दारन तरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बिलो काइतोवेन व अतबि السيئة الحسنة تمحوها हम कित करगन एक हरामी एक लोशनो देलो odma ger shukar delo so kilo shukar delo loshno delo breshini koselale Brešini je troškar delo. Da našem bilo prepusto. Smanji dalica, budka odvojeno. Значи, шкараге? А давай, адрес. Опейна нашим на поступре. Лекаджано чавеле капуджи. Адриано? Не. Совол, Лука. Совол. Кажи се, Мачо. Джабу дали шунен. А герт киралав? Yok, dur. Адриано? Hayır, agar kiral. Kaya çilama kana? Значи, пегамбер саллаллаху алейхи ва саллям Svako od mene krila greške. Mesto kjer Allah fikirava greške, to mene kakire greške. Džiko suno dive, o insan je gel, grešniku. Ali pejgamberi vakiri, kullu bani Adam khata vakiri. Svako čovjek je mesto grešniku. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ali naš katar Allah grešniki je, Allah skrena tauba. Sada tauba su perla pišmani kit krila greška, hem irini pe pale pire gospodare se. Pire ako pravo drumo, ker je greška, hari bango gele. Pelam pishmani pali rigant ko pravo drumo. Bishlant ke ko turo drumo. Kaj man gati jako ceneti? Ek puti pejgamberi bishla sahabensa, piramalensa, lela kash hem ki puv sirtinga ek linija, pravo linija. Akva miro drumo vakir pejgamberi. Ingari tumen ko ceneti. Levo hem desno isir aver drumia, so açıvala oteo şeytani. Hem o vikiniti men kolesru drum. Tena janku cenneti nego, ole azayno ko cehennemi kiyak. Hem o Allah vakiri inne şeytane lekum adu, fettehiduhu aduve. Taşno çaçipası o şeytani tümengi düşmani, hem lenesar düşmani. Ve la tettebi'u khutuvati şeytan. Allah vakiri ki surat Yasin. Emma pirin palu kurakiya şeytan eseri. İnnehu lekum aduvun mubin. O vitano tuminge jasno dušmani. Koja mendar kašnel lafje pe dušmane se? Koja mendar kašnel pire dušmane em kerila dva u dušmani lesi su vakiri. Ma dva glupo o manuš. Ke do šetani vasvasa kerila tuke. Vakiri. Soka deve panča ore sadaka mi. Čifti ke bole jahat ke döneri oduri. Hat ke Coca-Cola, pit ke Coca-Cola. Sobe Allah pançori deki ki camiye. Kako ta cene ke dali kare sen ko Allah çore manuşa. Şey hoca kaçıp ki cepa. Enerjina sobat vaka kilot ke lafi. Osotruş niyeti deşiyorum. Rominan cahatu ke kebap ya cana cana so pertiş kem. Mescidi deki camiye, soti deki camiye. Nanete o tenişte ota. Gele te deşiyor. Agar dalina. Şeytani agar avla. Pakta sigara kozum koştini. Mangeti de sadaka kalut ke kaşopkini tu ki kavakiri ma ba aç. Kaj me geti dakle pari? Pakla cigara be. I si tu nešto ko vas, a čulo tuki, a sadaka de gelo, gotovo. Znači tutki ništo ko vas. Ova gel kirila tuki. O šetani duj bu kya kirila. Ja bikini tu ko harami, kit na uspingja tut. Ti bikini tu ko harami, cizlo tu taro šukar delo. So kirila, prvo harami. Vakir tuki dika kya juli.
tu dichiari aiuto. Già Allah ti chiede la fi, push la obroi, che radva, ai gotovo, ko creu znelo ko kirgan. Shungani shetani. Znači, pa olesro korak je pirgan. Kanger gya to ko jenitel ko harami. Ako inan stavilo muslimani va kirena shnao na dikavala, cideatu, mage ki jamiyete ja, pa kavala veri bu kensar. Au akavat rabo ti kiri, ma bisra ki yabuti okwabuti, au tashno be. Mesto ki jamiye gna rate. Uspingja da ov. Znači, ovdje kada harami te kirite, čivot ko harami, ako ne uspingja da va, da se dojte buti kad se dotu taru šukar delija. A veri bu kenca nanele vrednost, a dva kad ikl, odurite anut. Znači, amen vir neko sumno di vekaj oteka čove tu mu prav mi pen, hem sa kove počlo pa šte delija, hem te lafije svakirja. A dali se mora svako amena di hem rate pazini, a dva kitabi šukare delenca te perele, a dva kitabi su lošno delija isi, te mu kile skroz čuču. Sad še te mu kavle čuču, amena ger harame kakera, ali ako kerganik harami oprosim odmah ker rode oprost stara Allah subhanahu wa ta'ala, hem ker šukar delo, a ger kad čutu ke ništo ne to pišimati. Čuču kaču. Hem последно тара Allah šov stubija, amen bilo nekako nešto su vikini pe qader. Qader značini sar amen suđana je sudbina. Sudbina značini o Allah svako insane se kad tanoko bebe sar maksimi ki kovoge diakoro kad avala o meleko te čivali si duša ko telo je bebe sur Andre o te štar bukja وملك أولا هم شيء ولا يدوش هم بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. زنشيني بيشمول يسر رزق ينافقة كتار كابل كبر كابل بيشمول يسكت كاميرل تو كت بريتو بيامو بيش بيشمو كت كامير نحن باندا بيامو سبحان الله أما ويش تومري بيشموتان إي تشكر ديليا te delija isto pišimetane, hem dali kao već srekno ili tužno te agel, sa šaqijon au sa'idon. Allah štar bu kja pišime. Naznačine dva te halavat, yani šukar, naznačine kao Allah bilingja, akali insane kao lošno manuš, hem kao tužno manuš, ali akava kao srekno manuš, hem kao, na ne agel. Allah svako ne se dingja isto šansa. Svako ne se dingja bijanive, hem meribe. Ko a dva vreme, kad bijan dilan, prete mere, tiri šansa mu pravni pen. Ola, tu kad ingja šansa, hem slobodno vola. Tu kad ingja te birine soman gja te keri. Dali ka džami ki džamija, a kana ne dela, dali ka džami ki kone se objav.